ning sana ya mewah marden ya kan. Udah ya ramun pikiran ro pakai marden kan. Ale. Apa kak? Ngantar lagi kopi deh. Kopi kerap belanja ada. Nom, Nom. Apa, Jong? Masuk, Jong. Oh iya, Nom. Apa, Jong? Ngene lagi ya, Jong. Diem dong. Turun. Ya, Nom. Turun. Assalamualaikum. Tadi ntar, Jong. Iya, Nom. Abu, ntar, Nom. Ada di sini, Nom. Apa sih ngeser, Jong? Kurs, Nom. Kurus dan gedeng aja udah ngeser. Oh, gue ngesel dulu. Abu, ganti kali lagi, Nom. Makan binir ya. Kenapa ke Jong? Nah, Jong minta ke ngono pager romangan. Nom. Beri kok gede lah. Anak sampean, Nom. Kelain mo, Jong. Iya, kita nang anak biasa tak pacaran, Nom. Mesti tiba-tiba itu, Jong. Cari Nom, cari kok gede lah. Beri katanya bijari nah. Tidak campur, ini bingkong sih, Jong. Ada kali tang baju bibir lah, Nom. Udah cari itu, Jong, pulang dulu, Jong. Tinggal pada minggu. Gimana biasa nak kejian, Nom. Macam kok barang tak tolong, Jong, terakhir ini. Baik, pada. Itu barang kopi deh. Oh iya, Nom. Kakak kopi lah, kote di rumah pengantok. Tidak, dulu. Itu orang ngangak kok nyaman, Nom. Duh, abu dumpa ya, Nom, memang, Nom. Cucian kopi, Jong, nggak kebah romong minum nggak ada, Jong. Oh, ini sempurna. Tak tahu, Nom. Gua buat berlekat, Ibu. Ya, Dikari. nyaman, Jong, ya. Aman, Nom. Nyaman, cari ngangkong lagi, Jong. Bumay, Nom. Nyari hantar na malam. Uy, mahal, Jong. Ayo. Ayo, mereka. Alam mo lihat. Malam. Abu iya kan, Nom. Mulai. Boleh, Bayu. Enak, tuju. Kak, Ya, Andre. Urus. nak, kakek mak kipur mole nak. Urus begini aja, oke keluar di Parno. Dari di mabai kakek nak, cek malam. Mangkanang kuat kemon tu kebu. Ada kau bulu. Mangkan bapak harus tak nisar ngarakan ko. Demi tak nih serbapan dari kakek. Kenapa apa bu? Taruh bapan malai sepender ke kakek, malai kakek tadi tidak kanak semileng. Iya bu, kok sekolah mah? Iya, saya nggak coba di pole nak. Malam masuk ke kamar, gedung malam.